Život, moja sudba, moj dom. Kako bilo vo Skopje pred 100 godini. Što pišuvalo vo praznični od Trobroj pred Božik vo 1924. godina vo vesnik od Stara Srbija, koji vo toa vreme izleguval kako dneven vesnik vo Skopje. Utekaja bre to prasinje sa sve sanduk. Vo praznični od Trobroj na vesnikot od 1924. godina na stranicata kada se objavuvaat novinarski crtički zapisi i zanimljivosti, objavena je kusa reportaža koja je odslikува atmosferata okolo Božik 1924. vo Skopje. Okolo Božik site kako da vlegova vo nekakva brkotnica, za da se nabavi barem prase, ako drugo veke ne može. To je ubav običaj, no za današnjite priliki mnogo skap i opasen. A narodot pak veli, dodeka ne cikne prase, nema da ima ni Božik. Decata sakaat gudence, majkite si sakaat radostvo kućata, da zamirisa domot na mevce, pa tatko siromav, kako znaje i umeje, mora da sozdade prase vo domot po bilo koja cena. Pred nekoliko dena na ovdešnata skopska stanica vo blizina na poštenskite magacini nastana nevidena brkotnica. Se rastrča i džandarite i poštenskite službenici, barajki nekakvo poštensko prase. Nekoji tvrdeja deka praseto je ukradeno, a drugi deka pobegnalo. Vamu tamu nigde go nema. Auf, zarem baš tok mu ovaj siromavio da go plati koga toj ne je vinoven. Utekaja bre to prasinje sa sve sanduk. Jazak će platim, a ja Božik će provedam sa tija moji robovi bez mrs. Pusto toa poštensko prase, jazak. Ete i vakvi tekstovi se objavuvale togaš vo praznični odbroj na skopski od dneven vesnik. Prethodno, pred Božik i togaš vo ta 1924. godina, povtorno se sobirale građani i oficeri pred oficerski dom, čekajki da dojdat konjite, koji na raspolaganje za odsekuvanje na Madnikovoto drvce je odstapil 7. od konjički artilerijski polk na togašna Jugoslavija. Okolo 2 časa odstignale konjite, a pred da trgne kolonata, vojena muzika odsvirila nekoliko muzički točki. Problem od nastanal, koga jedna grupa Skopjani sobrani pred oficerski dom, pobarale i niv da im se dodeli po jedan konj, zadajavaati tije do mestoto kada ke se sečat Badnikovi drvca. No od strana na jedan od kralskite oficeri im bilo kažano deka vojenite lica ima prednost pred građanite. Otkako go presekle Badnikot, badničarite otišle prvo da mu dadat granče na togašnji od gradonačelnik Sapondžik, odnosno Sapondžijev, koji im podaril jedno šiše konjak, koje pak za nekoliko sekundi bilo prazno, a potom badnikarite isto to go povtorile i kaj komandant od armijata Božo Terzić, koji iznel jedan balon so vino i jedna kutija cigari marka Jadran, koji isto taka momentno bile razgrabeni. Slednji od klijent na toj furiozen badnikarski juriš bil županot Valdović, kada je isto taka imalo poslužuvanje, no repertoarot ne istaknuva koliko vo detalji. I potom slaveničkata konjanica se vratila v oficerski dom kada je bila organizirana veselba i poslužuvanje koje trajalo dolgo. A potom, kako što pišuva u vesnikot, site se razotišle po doma, brzajki sekoj kon svojite kući da privršat soragotite za utrešnata svečana proslava na praznikot.
život, moja sudba, moj dom.